Mai I te pānga o te mate huakiwi ki ngā pāmu o te rohe o Tauranga Moana. Ko te pātai Naia nei, kei whiataua mate e ahuana I kōrero a te karere ki te māngai kōrero mo tētahi o ngā umanga nui o Tauranga I te ahiahi nei. E kore pea he tau kino atu I tēnei nā te kore tonu e taea te aukati I te mate PSA kua pānei ki ngā pakiaka o ngā māra huakiwi, pēnei kei ngā pāmu putanoa I te waiariki rohe. It's widespread, going down to Opotiki now, Whakatane, through down to through Tauranga as well as Katikati. Some identification in Northland, but we haven't had a positive identification there. So we're optimistic that perhaps it hasn't got that far, but I guess there's certainly worrying signs in the industry at the moment. Ki ngā tirohanga anō, he oranga nui te huakiwi, mō ngā iwi noho kāinga o te moana ātoi, pērā ki te puke, puta atu hoki ki era o te motu. This is a $1.5 billion industry in terms of the value of the export from New Zealand. 110 million trays this year, who knows next year? Some predictions are 70 million, some are 80 million. The gold's just come off a bumper season, close to 30 million trays. We could be looking at halving that. I roto no I tēnei rarunui kua pānei ki ngā pāmu huakiwi o tēnei takiwā me e rātu. O te whakapono kahake, arā I roto o te ao Māori, he awa no kei wahora e tatari mai ana. In the context of the wider industry, the Māori are looking pretty good. I guess there's only been light infections on our orchards. He kaupapa nui ka puta I te hui taumata a whauma ki roto o Tauranga Moana a tēnei wiki tonu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.